sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manan amin, gapo iti awan sarday na, ngayon kay panagdangdangag dito'y nanumo at channel tayo. Sapay lakuma, tuloy da kami latta a suportaran, tapno adupay a drama tin kam isagot kada kayo. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan Adelia. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti padak anaayat paylaeng adumngeg kadagiti drama. Naawis akmat a nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ti pamilyami. Sublian taman nga rod ti tawen 1995. Masikugak idi iti inaudi nga anak ko. Grade 5 ti inauna ken grade 1 meten ti may kadwa. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Anyan, tinita kayo. Di mo't sumsumgad. Sa pinakasasok. Nagsakit iti mata. Ay na, saan akas ta anak ko? Sel-sel ka mo nga minasel-sel anak ko. Kasanumot ngamin. Kat di mo't sumgad. Itayak pa lang apuyot. Unay kan aya. Ala, umikat ka dita ta siya kun ti agaron. Ingkalaangan riingan ni ading mo, taagdigos kayon. Apag huston to inton makaluto ak iti pagarmusaran tayo. Anya pa'y laang ay ti kukuin nyo. Mangan kayon atani aldawan. Adayo pa'y ti pagnaan nyo ama pa nag-eskwela. Inton kwan maladaw kayo manan. Adtoy, nang iprito ak iti tuyo. Iso ti pagarmusaran nyo. Diyak kaya ti tuyo asidaan, mami. Anya ngay nga ruti si daang kat day talaang matiginatang ni daddy yu idikal mananak ko. Aglabayak laangan, mami. Sapay na ibustigatas anak ko. Diyak pa'y ngamin nagudong. No awan ti gatas, uray kapilatan, mami. Sige, mabiit lang nga rod tamang timplaak iti paglabay mo. Tuyo mo't lang ka di ti balunan medya eskwelaan, mami. Ano sa nyo pa'y laang ti tuyo tani? Naibos mo't gaya man ti dilata aminarket ko iti Domingo. Ala, agawaan nyo ti mangan tani, lumawagan. Ataw, nagyugak iti sidaan yaw. Anya ngay day tananang. Native amanok. Ay nag-imasan. Ayun native ko naman. Diyak ngaminan mauray nga umay ka ijay balay. Isu anang yuga kun Ay nadya kun rimrimwar tag sakit-sakit mo't ngaminan ti tiyan ko. Diyak to pa yan si mursurot ijay garden. Taamangan kit dinukala at nga agan-akak. Magna kakidi iti kasta ma-exercise ka. Kita nalaklaka kanto nga agana. Isumot kit di aramidak ananang. Aywan, ibaon munto man ni Philip ijay balay. Tao may mangala iti sarguilas. Tanay, maluluumdan. Sayang dagijay no saan maburas. Sige nanang, ibaon kunto ida. Apaman asumangpet da nga aga po ijay pagadalan. Sige, taagawid akon anak ko. Ibagam, taumay da nga umay. Wan nanang. Lakay! Sa dino ti ayan mau! Lakay! Sa dino nga tamot tinapananday di alaklakayan. Tinasayaan. Mapanak ijay likawd. Amangan ki di mo no dinak na uray. Kat isunti na pan nagpakan kadagiti tarakan mi ababoy. Artemio! Artemio! Sa dino ti... Ni Artemio tinakadasay iti daga. Kat... Diyos ko! Dara-dara ti ulo na!
ginagasgasat mo, lakay. Na yan, aya. Kasimot ni tatang bakit? Wan nga rod lakay. Nagrigat ti kastoy. Nangrunakit ka la at matipupusay na. Di na malagi di gabinan na oray ang nag-aaway. Tasyak kumati ng pakan iti baboy. Ay na, timiwaya. Insasarak mo ba laki din tinakapugsatan ti angas mo? Nagsaya at kamot a pinanawak itay. Ngam apay ngay ang naglibas kamot. Apay ngay lakay. Ala, husto day ta na panagsangsang ityo nanang. No inuray da kayo anang pakan iti baboy. Ang mga nuda kayo tinaigalis, kat da kayo matan ti pimusay. Nagmayat matitulag mi itay nga urayan nak. Tasya kun ti agpakan. Nagwunpay. Tatingunana. Urayan na ni Pilay. Tagkuyog na amapan agburas iti sargwilas. Nga man yan. Tadi mo laki din nakauray manan ako nak. Nasakit man. Amnas ka nga punan tayong ti amin. Talaga siguro nga aging galaang hindi tatibiyag ni tatang. Nanang. Ne, nakariing kamot gaya man lakay. Wan bagay. Itay pa'y nakaluto akpay ni tinapoy. Nagiling takit isaba. Isuntun ti balunan dagiti ubing amirindaan day di eskwilaan. Wan ta saan nga isupay agatangan da lakay. Wan Ay, pakiedip mo man gayam talampara bakay. Tani, nalawag mo tay. Sayang tigas. Kat, anyang ay tiinlutom asidaan da inton aldaw. Ay, kaday taugot manan ati kamote. Isupay lang ti balunan da bakay. Wanan anyang ay nga rod kat isumot laang ti adda. Ni, naibus pa'y gaya man ti gatas ni baby. Naibos nga rod. Isong anusan na pa'y laang mat ati sagad. Kat nagsagat ka nga rod. Automatic bakit? Siyak pwede ko nam. Mala, ayabamon dagit anak ta. Taggigiddan tayon amamigat. Mami! Mami! Apay aya Philip. Itay ka pa'y laang amami kita. Nagaukon ti balon mi kinading ko. Anyang iti si dayon a balunan mi. Jay bukayo nga'y, apay naibusan. Bukayo manay. Isumot laki din na kanayon ti balbalunan mi. Makauma. Ay kat anusan nyo ata isulaang mga rod ti adda anak ko. Karni kumamat mami. Wano saan? Hotdog wano ham kumamat kasjay. Awan nga rod igatang tayo anak ko. Kitkitaam to pa'y asagat ti pan nakagatas ni ading mo. Makauma mat nga rod ti tuyo. Bukayo. Noodles. Kas kadali lambong nga ugot ti kamuti ang balbalunan. Alabay tano agapit to di amayo, kat matsambaan tayo matinangin na apresyo tinatang. Gumatang tayon to iti karne, taison to ti balunan nyo ija iskwelaan, anak ko. Sa dino ti papa nang bakit? Ipan ko man ni Janice ijay balay daan ti son niya lakay. Tapay. Naligos ka no, kat nasakit ti saka na. Kinitak kat kaslalim tagmat ngagpaiso, mapan ko ipailot. Nagtaray-taray man siguron iso analigos. Imuli ka no iti kayo, kat idibimma ba, limag to, iso aday jayan ti nakailigusan na. Tanyamat nga min tinaknakan na nga imuli. Bimaba yan, mapankat umululin kadagita kayo. Mabain ka nung arud amang ipakita iti balon na abo kayo.
Iso nga imuli ijay kayo kat ijay anangan. Ket, anya kumaitan no bukayo ti balon na. Ibagam ija anak mo, tadi na rumbeng nga ibain ti balon na. Pagyamanan nakit di at adda. Jadad dumangay, awan sida abalbalunan da. Karne hotdog kandilata nga rod kano ti balon dagiti kaadalan na. Iso amabain amang ipakita iti bukayo asidana lakay. Mami, di ipagpagatang ko ngay a break game. Ay na di mo man ipilit ti kayat mo, Janice. Break game di nga. Awan to pa'y igatang tayo iti bagas. Sige matan mami. Please. Ay nasaan ka man adagulit? No kunadang awan, nawatam. Na, kayat mo ti baot. Break game. Maysa, Break game! nita, talaga kayat mo ti baot Marmarwang ka na. Imove ubingan ka ngum kasta ti ugalim. Day talakay kayat mo ti masursurot. Sige naman, mami! Mudtoy man ti pagbaot ko dita, Philip! Sa dino tayo ang dagiti ubing bakay. Ay napanda na kikaaruba Napanda na kibuya iti TV ijay ayanda Mari Janet, lakay. Nay, katrabiin. Apay adida pa'y lagawid ngay. Jak amo amangan no saan pa'y analpas ti buybuyaan da. Ingka pagawidan idan atan ni rabiin. Mapit lang, tamang gisgisak iti salang. Tayson ti pagsilaw mo amapan mang sukon kadakwada, bakit? Sige, agawa am nga rod, lakay. Philip! Janice! Anya pa'y laang ay ti kukuin nyo dita. Umay kayon at mapantayon. Sa dino, mami? Sa dino pa'y kumangay, ijay garden Mapantayo tulungan di amayo nga agburas iti sili kan kamatis. Agbati akon, mami. Nagsakit ti ulo. Uray sak, mami. Nabanlugak ka nagbalsig iti kayo di kalman. Nagsakit ti bagbagik. Ay di kay man agpambapambar akas na. Sige awan igatang tayo iti naimas abalunon nyo inton Lunes. Nagsadot-sadot kayo amapan ijay garden. Anay ko, nagutot tila payag ko, mami. Anay. Kitaag man. Awan mo't makita karugit na. Saan mo't alimtag? Apay ngay nga ta ako nam anaot-ot. Diyak ka mo, Basta nasakit ka notot. Amangan no nakargaan iti danom, idinapan kayo nagdigos ijay karayan. Kaslanda ko noon ija unag. Katsanak unay ang makangag. Mala, aglangan ka pa'y laang nga rod inton bigat. Tamapan ta ipa-check up day talapayag mo, anak ko. Kumusta tilapayag ni Philip, bakit? Mayatan? Wanla kay, mayat kanumutan. Saanan anasakit, kan saanan anaut-ut. Ano ka ngay? Ay napunno ka no itirugit. Pinasusupan da, iso aday jay, nakaginawa. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta. Unak lakit din no anya ti makagapo. No apay anasakit ken naot-ot. Napnulaang mat gayam itirugit. Ay, wan nga rod kasta una yadanag ko idi kalman. Ora asino mat anagan bakit? Talagang agdanag. No makarik na itinasakit ti anak na. Iso na sasayat at talaga no maipacheck up adagos. Iti kasta masigod. Husto ka na kay, naimbaglaangan ko nam, taadapay na bati akwarta tayo. Tanuawan, ay na, jakla amon no sa dino ti pangalaak iti pagpa-check up ni Philip. Daytoy ti baklayang Philip. Daytoy matkin ka, Janice. Di nalagan laang ti awitak dati. Nasakit ti abagak nga agbaklay nung nadagsan. Wen, nalagan lang dayta anak ko. Anyang iti serbiti nararabin mo alupot apang ibaklayam. Nanalagaan mo't awitam. Kat usarklat na tapno saan nasakit ti abagak no baklayak ti kayo manong. Mala, ibaklayukit din da kita awit yo. Taga-awit tayon. Oops. Uy, dati. Oops. Oh, ya. Adto ti agas yun nanang. Agtumar kayon,
Itikas na, agimbag kayo adagos. Agyaman anak ko. Awan anyaman no nanang. Mariknak tiin-inot a panagkapsot ko. Ay, panagkunakot sa anak ko nga agbayag. Adday takay man ako na ako nanang. Di kay kadi agsasao itikas na. Ti panunutin nyo, agimbag kayo pay. Dagiti bilin ko di mo liplipatan. Oray kasanupay ti kinarigat ti biyag. Pagadalin yo pagadalan dagiti anak yo. Di yo ipalubos sumadot dang agiskwila. Awan tinalawa adagayaw ang maipatawid yo kadakwada. Isu anas kenlaeng ang makaadal da. Day tati kapapatgan atawid adinto pulos mabukaw. Wan nanang, day tamot ti kanayon nga ibagami kadakwada. Ay, kaya't ko pa'y ti agimbag Gampa nagriknak kat saanan kabailan ti bagik anak ko. Kanbay siya, bakit akon. Husto mo't ti danda ni makatawan nangay aywan yu kanyak. Jakbet kaya't amarigatan kayo anak ko. Di kay kadi madanagan, ta okay kami laeng nanang. Aywanan da kayo, aginggat si bibiyang kayo. Iso nga agpapigsa kayo. Tapno makadin na kan maimatangan nyo pa iti panagradwar dagiti apo ko yung. Adda ginatang ko at tinapay kan soft drinks. Agmerienda kayo pa'y tane. Saan pa'y mo't analuto ti sidaan tayo. Gimatang ka kaditi pagpagatang ko, mami. Wen, adda dita ti impagatang mo. Kitaam dita, nakaplastik iti green. Di pagpagatang ko ngay mat mami. Adda ka di? Ay kat adda Kitain nyo dita lamisaan. Adda amin dita nga impagatang yo, anak ko. Bakit? Ikanak man iti soft drinks. Tani, namagaanan ti karabukob ko. Makain-inumak una yun idinalamiis. Mabiit lang lakay. Oh, adto eh. Naghihimasan. Mayat tilamis na, bakit? Kanya nga itilot-lutom apanghaldawan tayo. Sinigang abangos. Wow! Naghihimasan? Una, kakaiso na anangina ti sili. Di adamot na bati nga in market ko. Ay kat mayat ang arod, bakit? Tapno makasidaman mo't datao iti naimas. Una lakay, nagmarketak mo't iti abasto tayo iti makadomingo. Naimbaglaeng mo't abalunan dagiti anak ta amapan ag eskwela. Nanang, agriing kayon. Nagluto ak iti paborito yu asidaan. Sinigang abangos. Mangan kayo pay. Iti kasta makatumar kayo iti agasyo. Ituloy yun tumanen ti maturog inton madamdama. Nanang. Nanang. Apay ngay. Kasla saan matan nga agang angas ni Nanang. 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 Diyos ko. Saan? Saan na punta na ito eh? Nanang! Nanang! Nanang ko! Nakadadayo man ang tinakaiturungan ti imatang mo. Malagip ko lang amin day di tatangkan nanang. Nukas jay amawanan tayo iti bagas. Kananya pa'y di ta masapsapol dito'y balay. Iso dati umun-una pagtartarayak. Ita, awanin, tawan damatan dito'y abiyang. Talaga kasta ti biyag, bakit? Nalabit nga da napimpintas a plano ti Diyos para kadakwada.
Kan para kada tayo nga imbati da. Wan matkit di alakay. Makapaladingit laang ngamin a panunutan. Nang runa kat nagsarunuda matlakit din apimusay ken ni tata. Maawatak tirik ng bagat. Agamsan aga putawan dan dito abiyag. Kat lipatin tayo mo't idan amamimpinsan. Aramidam kit di nga inspirasyon na kitibilin kan pamagbagada iti kang ka. Iti kasta, mapadakkel mo mo't anasaya at agit anak ta. Wan na kay. Talaga akas ti aramita. Kas may nga inakan ama ti pagtaangan. Sursurun tamatan ti tumakder iti bukod ta kasaka. Kat kas agasawa, agbinulig ta iti rigat kan namay. Para iti napimpintas amasakbayan ti pamilyata. Hala, apay nga inakop mo mat amin ng ti Jolens ading. Mutoy day ta ata madamatay ayam mi. Apay ngamin nga ya didak kayat akaay-ayam. Hanya matin, isublim day ta Julens. Inalam lang nga ruden di lastiko. Ita, alaam man ng day ta Julens. Sige no di mo isubli panawan da kan ditoy. Saan da ka nakadkadwa? Nagadulang nga ruden ti Julens mo. Inakop mo pa ti Julens may. Isublim day ta. Bagik amin dagitoy. Anya amutan, isubli mo na. May sa. Nakaimimot ka. Sige panawandakan at talaga. Madik nga rod. Madik. Umay kan Janice, panawan tan. Wan manong. Bibi. Awan ka dwana. Awan ka kampina. Bibi. Hala, kita ama. Hala, anya day tanda di talikod mo. Hala, adal alya, umayan. Aywan! Hala! Umayan! Mami! Ni Manong Philip ka ni Manang Janes. Sandak akayat akay-ayam. Mami! Philip! Janice! Di namot ngamin ito ti Julis mi mami. Inala namot amin agraman ti Julis mi kini Janice. Inakop na kitden kat matamatay ayam mi. Inala na amin. Agraman lastiko. Kampuso ken text. Laklakayan ka dita kunak manunay. Imbes nga ay wunta adim. Day takit din ang paspasangit tar aramidang. Be! Day tagamin. Gunggunayo. Be! Ito itikitahan niyo anak ko. No diyo kayat ngagnanayon amain initan, ken marikrigatan kayo dito garden. Agiskwela kayo anaimbag. Husto ti kinuna ni daddy yo, anak ko. Saan kami ngamin ang nag-eskwela? Iso nga anusan mi ti mapudpudutan dito'y garden. Ang amno kayat yo ti maitulad kada kami. Ay kat di oray saan kayon nga gis-eskwela. Engineer ti kayat ko iti apagbalinan. Nga mawan mat. Saan anatungpal? Tas madutak mat ang nag-eskwela. Jay kunak nga engineer. Nagbalin a karpintero. Ket iti nagkalay sa kamin kini mami Nagbalin akong agardinero. Ay na, oray siya. Idi makakitkita ak iti nurse. Kayat ko ti agbalin a nurse. Idi nakakita ak iti pulis. Kayat kumanan ti agbalin a pulis. Anya ti kunam, oray maysa, awan pay natungpal. Nakiasawa akmet iti maysa agardinero. Iso agardinera meten ati bagsak ko. Isada kayo. Agadal kayo anaimbag anak ko. Wan? Oray ka sa nupay ti kinarigat ti biyag. Ikarigatan nyo tag-eskwela. Ngamin, para mo't lang iti masakbayan nyo da ita. Wen, daddy, mami. Agiskwela ak anaimbag. Kaya't kundo ti agbalin a maestra. Wen, igaad ko mati agadal. Tapno inton makagradwarak.
Saan kayong tumatan nga agrigrigat akastoy? Agnam ay kayong tumatan, mami, daddy. Ikarik, mami, daddy. Saan to ang masayang tirigat ken sakripisyo yo para kada kami? Dahito ti kayat ko amanggan kada kayo anak ko. Ket sapay la kuma. Tasaan lang apuro sa o ken karida kita, ha? Buyugan nyo mat iti kararag ken aramid. Wan, daddy. Namnamaan mi dayta anak ko. Da kayon timang tungpal iti arapa at mikin ni daddy yo asaan anatungpal. Awan ti kinabak nang ama ipatawid mi kada kayo. Ngam aramidon mi mat amin akabailan mi. Tapno mapaadal da kayo. Iso asapay la kuma. Taikan nyo mat iti patagdag iti rigat ken sakripisyo mi para kada kayo. Kastaunay met arigat mi idi anang isakad iti pagbiag mi. Nang runa ti panagadal dagiti anak mi. Ngamita makunak ang nagbunga met dagiti rigat, sakripisyo ken pammagbagami nga agasawa kadagiti tallo nga anak mi. Ni Philip may saitan a pulis, ni met Janice nurse ijay Canada, ket ni met Christine may saitan a maestra. At dametan bukod a pamilya ni Philip ken ni Christine, ni Janice ti balasang paylaan. Kumpleto ti abasto ken allowance mi iti binulan. Ngam oray no kasta, napigsa kami paylaang met nga agtrabaho nga oray senior kamin. Agtartarakan kami ita iti baboy ket isumet ti pakakumkumikuman mi nga agasawa. Adda dagiti gundaway a malagip ko tinapalabas. Ililiwak nga arakupan dagiti anak ko, nga ita ket jakon maaramid, ngamin dadakkeldan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Delia. Ken ka pagayam Delia. No panunutan a naimbag, saan metket nga obligasyon ti anak ti mangsubalit kadagiti naganak da. Ngambay anyo nga awaten ti panangaywan na kada kayo kas bunga ti rigat, sakripisyo ken panangipatagyo kadagiti anak yo. Kang runaan iti amin, saan yo matabaybayan ti salon at yung agasawa. Kas naganak, karbengan yo met ti aginanak ken makarik na iti ginawa, kalpasan ti naunday a panawen a panagrigat, panangpadakkel ken panagtrabaho yo para kadagiti anak yo. Alakastan pagayam Delia, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag